amane ne atete oyewa ufam efayare hyen so se yewo Accra Kumasi Techiman Nkranza Wenchi Sunyane Rekun Goso Debiso ena Dwaboso ye adwuma fridwada edi kosi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time Sumpa Ewie ebusuafo ye na munyina mo ase na ye mamo adwobiem ene nso ye da fofra okropon ne dia dom ye yatena se e wo fiduem ha se nom Sompa 106.5 FM so Accra na ye de wapomden komotwetwe ye betimi atwe wadwene si wo nipadua no ache okobia da e mane yakono sebe ya wani beba ho so ya to dwumedie din se Healing Point nyabre neje adaje na etie bi na bibia nso entimi enkoye wada roma dwumedie no etwafa Sompa 106.5 FM ase no no Rekrona wotie enka santemantemu a eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM Sunyane 48 yen was Sompa 98.9 Afe Nkranza Sompa 90.7 Techimai Ajia Tomu e was Sompa 106.1 FM Afe Takwa 4 eye Sompa 101.1 Takra Denso eye Sompa 103.3 FM and Adoma Sompa 101.3 busiansa wodi wani chirema wo decoder no so a eye Sompa FM Sompa FM e wo decoder no so afe abefo kwantempon Facebook no so ubetimi ahwe live e wo Sompa 106.5 FM Sompa FM na se biabo Sompa TV ana Sompa TV Ghana ana se 21st clinic Sciatica Research and Treatment Center ho nyina da Facebook no search engine ho no bo hye ho a wonsa ebekan afe YouTube no so eye Sompa FM live Sompa FM live obeko www.sompaonline.com na nsem nyina da tune radio ni ade na watimi atie bi e de afa ho na Sompa TV so obetimi ahwe live e na afen so 1 TV wada romenti e na dwumedie edu nipa mpempem ya wo achichi eni pincheye e na ase anase waboboa no medi do hene yire maame ekua yeboa esiama bronya ebusie nenso yade foforo enam etoda bia wa setena yimo no obehu se bi wa krampa adwumadin ti no obi wo hwa na obehu se won kan bi nhemu no wo kofom ni etu nso ogu ne so obi won so krampa hwenye no obehu aseme honam ye mbasabasa wa nkanti behu ansa wo kofom adan amani so brimi ne ade sa ne ma we se eye nkwada eye mabuno no na eye mpanyimfo nso ede be kura ne dizziness ye kasa bia ani subri ne kwanya ye befa so a ye betimi etu ase natural way na say natural way ye dey treat dizziness and ho asem and a doctor Yusuf Salifu Doctor Penny ya wodi wani chemo 21st clinic hwa branch Kumasi Otuano ne nenso wasai abeka yensebiem mame na be masafo kantanka se ene eye Sompa enfidi ahodo MCafo nyina dokompacho memo akwaba ya now acho hona motisen nyamna domboko ho ayefe ndo ase mase tisen oh bia koso ye pa doc ka 21st clinic ho asem kakra ekire yen bia da ne da ye se da bia dada ohoho ba ekurum bia fein na obi 21st clinic monka ede be na obetimi aka ede asiso de ama wo se ebe ma wo mahotoso amoto na ma ababa ehwe woni padua ma ma waje ayaresa. All right, my menda was say 21st clinic there won say edinumpo ekire se ewo 21st century mu yare biara eba yakwamon say first pa no yare ahodo na yenananom enya no Sompa FM osha different from yare ahodo eba yakwam nowadays sure ti yare ahodo bitimi ba eba takani papa otimi hu say as a first pa nanka eni yenhunu wo yemamu ha aha but right now no I say abedos bebre aha titiro ne siateka yade na chese eno yare bia aso osisi oto ase o nankukumu ho wanantu osremu ede ba fom nyina no aya na etwetwe ne ade enti o hwa aya na amafo do na e complain sa ade no etimi ma wo chia
na yawo na obekɔ kra na wankasa kra wa ne nje anase wo hu ba bi a yawo na efiri ankasa na ne nyina na ye kyerɛ wo se ayaresa no ebeba wa kwa mu pa dia na kyerɛ se 21st clinic no na ɛwɔ sɛ odi wani ɛkyerɛ na bia se ha se nyina no Africa nyina no ene Ghana nyina no se obo 21st clinic dia aya na de yenim pa se ye pa no ena ye yare satika mabosu yi no efi ho a se ebia stroke na ba wa kwa mu ti pa na odi akina che yare ahodo bia ba wa kwa mu a ohun se abibiduro kwan so na obefa sa yade no de o de fa 21st clinic aka hu se ahoto no eye wo dia doc ya chira kwan ho hia yes bia na obi pese otu anamon eba ho ebi kra wotike mo pese wosi form ana so okọ baabi hifa na obi hwehwe 21st clinic e wo mema fa na baabi a eben no obenya de nani a kira wakọja yasa on se ya tu ya nkrabata na pete Ghana fa na nyina ewo Accra no enkran obohu yen wo Tantra Hill runabout na che se ba bi obefa ka afri bia no se bia o free circle side na sa chimota side na eba onye dru Tantra Hill runabout hono ma no onye dru hono ma no untwemu onye dru hono ma no ni onifa so bohu se somebody ne si ho bowura dan no mu na kwaje wa yaresa sanso na o free ama side na eba ama sama side na eba o de wa be si filling station side na se ba bia be si ubia no sembra runabout hono na twemu bra o left side how twemu o ka kwan no so obehu se ye somebody esi ho na wo so abowura no waje wa yaresa tema community 1 Rome asore den na chipe ene ye wo kaswa new market kwan no so new ECG office na ewo ho no no ne hwa ni mu ene ye wo Kumasi ehwa overseas Kumasi ehwa o de ba bia o free biara na mo fa ka kasa wo ko ehwa overseas obesi wo 21st clinic o besi wo yanim ho pe na wo so awuram akwaje wa yaresa abronsan no eye white sanso na wo de ko eye Brekuma mango ase Chris FM che ho no ma ene ye wo awo Brekuma mango ase onkranza ye wo enka na giant bag dan mu a that's Children's Park opposite side ho obehu ye wo ho techiman sunya kwan no so Agenkwan FM na nchemu ho na ye wo Takrade Efiekuma number 9 Anaji station Efiekuma number 9 e wo Takrade Anaji station e honom ene ye wo Takwa Roman stores na nimu ho ene ye wo Roman stores na nimu ho pe ene ye wo Koforidua Agata e wo Koforidua na Agata market O Green Agata market e ho ene ye wo ana Obuase Court Junction e wo Obuase e ho ena obehu yen sanso na o de ko o de free number no ma free number no tuja na kyerese ba bia o pese wo ko bia no se benwa o fra ye be kyerɛ na what na kwaje wa yaresa 0540 311 311 0540 311 ana 0249 311 311 0249 311 yes Mayana se doc ne de wachira kwan a wode ama yen se be ye benya yaresa ne kwa ho sound 21st clinic afa yemra ne de eda bedwasre da ye betutu ne sre ne abasa se natural way a ye de treat dizziness o ye bi sa se dizziness ana se ne subri ne kura doc ye de ba dia ye taate ye ta hu yes ma menchi atiefo ne ahwefo nyina o hwe dizziness a se ka se dizziness a anka ne tietie mu no ye be ka se anisubri okay wahu ye be ka se anisubri na obi so be ka se na nisu chini no okay aha na akoye se obi ka se na nisu ebri na ewo obia ne se de osi hu ne de asifa okay obi be ka se ohwa na se de wiase na etwa no ho wona nisu no twa round aha na se ne dem na wo aha asase na etwa no ho wona nisu wahu obi nso be ka se onanti ana se nani nso ene tum aha bo hu na nani nso atwa no preko pa hyew ebi timi kotofom kra sure obi nso timi hu sa se ne timu ha trese ebi ho a onanti krampa na okwa afafa timi nanti yi eno na saudi ba abode mu nyansapemu a ana se potokasa mu a ye be ka se business no egina homa normal ahodo bebra na se sensations ahodo a ebetimi aba wa kwan mu okay ebi ne vertigo se ka se vertigo na na ye
obi obeka say asa ofilisa asase no etwa no ho wona ni so en na ye frɛ no vertigo ti wo ha na say asase no etwa no ho sa na say wiase no etwa no ho sa wona ni woni so en na ye vertigo de to so mienu ti wo dem so ase na na ekɔ fom sanity aha ba sa sensation no aha obi so de to so mienu ye lightheadedness aha nti obi beka say bia ase ne timo ya na ha ase de ne tino enka nipadua no ho aha ase ne tino wo wiem ana nipadua no wo fam okay ebi wo hono ma na ase de obadwin say ase asawa na gwo timo se den na amina ha sanity aha ana ye wo steadiness na kire say obi a wo nante na okwa afafa se bi o wa bro sakakra aha ontimi nko straight nti obi o haji se omususo no musa oni balance bia yes ni nyina business okay na yen hwa ade wo ha obo ade ahyehye nipadua na kwa bebre wo nipadua no mu a eboa ma nipadua no onte business bia na se ebema wani so embru na kyese nipadua na kwa bi wo hono ma ewo no dwumadi a edie se edi no dwumadi pepepe a wani so embru da okay ebi ena ye waso enti ofa waso sei na waso no ne dwumadie emienu de di kan ena se bia wode beti asem enti se bia obi kasa ana se dede bi ekoso a ekọ waso inside na waso na to ama wadwe na process na wate ya wate dede no ana se wate kasa no okay but the you focus on pa no dwumadie etoso mienu and balancing ohwe yaso inside na ye wo baby ho no friend of vestibular system honum nso bi egina honum ina ear no yes ina ear honum no nso bi egina ho okay se oye se de o tene utina na nso no so atene kakra o tene ko ni fa so na eno so atene se o si utriase na eno so move what ya say entina ni nyina no na ka kire wadwen se wa move ti akode sei okay se betimi de first video na to so ana atiefo nhwa ana se hwefo enhwa de wona omo hwe TV ana se Facebook no Sompa TV ne One TV Facebook YouTube Facebook obehu se o hwe mfoni a etwa gu na obehu se ade bi a ewo so na etwa no ho no eno ye vestibular system okay eno nsuo bi ginam sa nsuo no se o tene uti a na eno so tene babi obetene uti akobia no na eno so tene enti wo hwe first one de yehu yi a eno eye sa nom ade nkuruwa na yehu na miensa aha eno honom nyina ye frɛ no semicircular canals okay aha enti first one na ekoye no eno ye posterior canal eno na se o den o tene uti a se de opese uti ekoka wa beti oti ho na opesa wo tene wuti kom ema wuti ekoka wa beti sei no eno enna ma sa sensation enna ma ka kire wadwen se o tene wuti ama wuti akoka wa beti okay enti eno ya posterior canal no ana yewo anterior canal eno so no eno ema ohun se ase o si utrase o pagya wuti o si utrase o pagya wuti eno so nsuo na ejina mu no eno so be move na eden ka kire wadwen anase send information ko wadwim e ma wo hu se oti no o si utrase wo pagya oti okay what you say ena afen so ye wo lateral canal eno so no se wo twa oti se bia ekọ nifa so anase bonkum so ase de wo ka se da bi o pupu oti aha eno so no eno na se nso na ewo mu no move a na eno so the information ko wadwim mu na ka kire wadwin ama wadwin asense se okay o de oti ekọ onifa so anase bonkum so what you say enti ye betuma yi video na free so na akoye se nso na egina sa ina ye no mu ankasa no se u tware wo ho na eno so tware no ho u tware wo ho na eno so tware wo ho na kire se ka kire wa adwen se u tware wo ho because nso na move wo so inside no eno na to information na ko wa adwen mu na ka kire wa adwen se u tware wo ho na mom se onye gina ho pe nso ne de engina prekope enti eno be ko so atware no ho kakra enti abra wa tware ho saa na wa gina ho no mo no na nso ne gusu tware no ho nti na nso ne guso ka kire wa adwen se u tware ho nti no u gina ho kron pa bo se wiaso no ye den tware ho woni so so what you say okay enti abra wa tware ho saa ite se de o de nsuo agu pan mu na u tware pan no nsuo no wo pan no mu
saa o de pie no si ho no ma nsuo no bɛkɔ so atware kakra wɔ pie no mu wa hu saa pɛpɛ so na nsuo na ɛwɔ yaso mu no ɛteɛ enti abra wo tware ho na nsuo no sɛ de etwa no ho kakra na ɛto information ne kɔ wa adwin mu ɛka kyerɛ wa adwin sɛ wo tware ho but onye gina ho pɛpɛpɛ nsuo no de enye gina aye enti ɛbɛkɔ round kakra enti abra ɛkɔ round no still ɛka kyerɛ wa adwin sɛ wo tware ho kakra until sɛ nsuo no bɛyɛ stable ebegina ejina fa akode a na kyerɛ sɛ anisubire no ayɛ da na sɛ wiase na etwa no ho wɔ ni so no na ɛno so ate akɔ enti saa pɛpɛ na waso inside na edi ne dwuma enti sɛ kɔba no sɛ waso no inside no sɛ edi ne dwuma pɛpɛ a wani so embriw as a problem be mu ana ya na wani so yes wani so embriw wo oh okay wɔn sɛ nipadua na ankasa no sɛ wanti nipadua na ase a onti ayaresa ase because esi a yɛpɛ sɛ yɛkyerɛw kwan a yɛbɛfa so asa yadeɛ ayɛ anisubire anaasɛ anisubire bɔ akwa mu akwan a bɛfa so asa no na sɛ wanhu normal hodo a yɛde anisubire no ɛba anaasɛ wanti nipadua na ase a yɛka kyerɛw sɛ ofa kwan wei so na wɔbɛsa saa yadeɛ na unjindi ba oti nipadua na ase okwan bi so na sɛ yɛka kyerɛw sɛ ofa saa kwan wei so a wɔbɛsa yadeɛ na wɔbɛti ase pa yie ti sɛ wanti nipadua na ase a yaresa pa deɛ onti ase da enti deɛ to so mienu ɛyɛ wani wohwɛ wani sei na deɛ wani behu no ebe picture na aka kyerɛ wadwen sɛ ebia ɔte hɔ anaasɛ ugina hɔ anaa woda hɔ ebia sɛ meti hɔ emehwɛ light pole no egyina hɔ na tenten so enti deɛ mani ehu no ka kyerɛ madwen sɛ meda hɔ ma kyerɛ meti anaasɛ masimetri ase wate ase enti yani no ɛno sɛ yɛ wante na ɛno so na yɛ dwumadie baako a edie na timi aboa ma wani so nyɛ den embriw okay obi so bɛka sɛ na sɛ bio wɔn a wani afira nso ɛ mɛ sɛ ɔbɔ ade ahyehyɛ bibia pɛpɛpɛpɛpɛ kyerɛ sɛ wohwɛ yɛ joint yɛ apɔ so honam ankasa yɛ skin no ɛyɛ na sensors bi wɔ hɔ anaasɛ receptors bi wɔ hɔ nom a ɛno ɛboa ma send information ekɔ wa adwen mu okay what you say eboa send information ekɔ wa adwen mu na aka kyerɛ wa adwen sɛ wa beti wɔ ha onsa wɔ ha uti wɔ ha onan gina ha oyefunu wɔ ha babi a ɛwɔ bia na opposition babi a ɔwɔ okay what you say obeti ase hwɛ sɛ enye saa information na waposo na skin na be send akɔ wa adwen mu na anka sɛ oti aduane okata wani sei na oti aduane de kɔ wanu mu a ɔde bɛpem ɔhwene otie etie pa hwade wɔn sɛ meka sɛ wani deɛ wani behu no ɛboa ma etimi send information kɔ wadwen mu na ɛka kyerɛ wadwen sɛ ogina hɔ okoto hɔ oda hɔ wakyia oti ana yɛte sɛn but right now no yɛhu sɛ okay yɛbɛyi yɛni na afiri hɔ yɛni ne hu adeɛ deɛ ɛsɛ mboa no ɛyɛ yaposo your joint okay ana me kyerɛ sɛ ya joint no ye kotodwe ya bati ye kon ye sisi ye hefa ye skin no anase ye honam no receptors bi wɔ hɔ no anase sensors bi wɔ hɔ no ma through nerve messages no ka kyerɛ wadwen sɛ ona wɔ ha ohwene wɔ ha wani wɔ ha without the oti wɔ ha abra wani enhu wate ase enti sɛ kɔba no sɛ wani entimi nyɛ adwuma sɛ de ɛsɛ fata saa apɔ so no timi yɛ na adwuma okay enti sɛ kɔba no sɛ o joint no ɛnyɛ na adwuma a o kata wani a nante ho asɛm betimi ayɛ woden okay wate ase obi a waboro nsa wɔn sɛ saa situation yɛ fɛ no proprioception obi a waboro nsa paa na sɛ o ka sɛ on kata nani na on fa no nsa ɛntaakye ne hwene a ontumi yeah wahu yeah on kata nani waboro pa yes no fa no nsa entache ne hwene a ontimi ntache ne hwene betimi akotache ada organs aha saa nso na anhwe a friend obi a owo sa proprioception problem nerves friend say joint and skin ni we na send message ekọ wadwi mu se problem ba mu a anhwe a wokata wani na sa wote adwane ekọ wa no anhwe a de bepem ohwene okay what you say saa nso na obi wɔ hɔ no ma sɛ ɔwɔ saa problem we ne joint no entimi send information enko papa na sɛ ɔnante a ontimi nante straight line ɔbɛkɔ afafa okay because at that point no
proprioception no ɛyɛ den ɛnyɛ adwuma afei wahwɛ sɛ ebi a woyɛ adwuma wɔ office adwuma na woyɛ no sɛ wowura o office hɔ na sɛ wokɔtena wakonnwa mu a wobɛkɔ table n'akyi na wakɔtena wakonnwa mu meboa sure sɛ woyɛ obi a dan ne dan nyinaa sɛ wokɔtena wakonnwa mu a wo tani afa akonnwa n'akyi table n'akyi na osis wo hip ase no apem table no sɛ taatoato aso awo problem yɛn nyinaa yɛ tie so sa proprioception no because entumi undetect sɛ ebi a o hip no atra table no ana entra table no so what you say da ne da de why ɛyɛ wo de ana wo yɛ used to it say ade de bia ha na mefa ba wo fa ho bia na waist ana say wo hip no epim table no wo problem but say obi de na wo koye de aka ma wonim so tana nti epim ho de enya enya say once na hwa bia wo mu na say apim ba ko onim say no de ebetuma aba na mistake okay ebetuma aba na say wa pakora mpo ana say obi say ba da ho na wote ba wo tene efa table no ho akotena akonnwa mu ana o say na apim table no wa abre bia na space da ho yes abra space da ho okay so na time bia o kotena o table so a o kotena o akonnwa mu a o tane afa table no ho ana o hip na apim table no what problem because at the time o tane na no e was sa senses na timi hu say what try table na na say won try table ni okay what you say okay say enye sa proprioception na say sa messages na o joint ne o skin be send akwa adwi mu na anka o kata wani na sa woka se o nante a wontimi nante papa but omo sa problem no so omo nante na so omo nhwe omo na ase omo ntimi nante okay enti obi a owo proprioception problem bia no se o nante sumu a onya problem because sumu no hu hwe enti ontimi nhwe na ase enti obo se na nante ase sankura e wo sumu ohwe na ase a na otimi nante se at any particular point in time no e was so otimi dwe ho ba bia na AC otu na AC but se o joint na o skin bibia timi ye adwuma kama etimi e ka kire wa adwen se o nan si ha okay enti otimi nante abra won dwen ho so what you say otimi tu na nante ko wani ma abra won dwen ho ansa na watu nan ana anya sanete yes sabe penalty enti so wo problem wo proprioception na betimi ama o nante na okwa afa the problem e bra ni nyina aka business no ho okay afei o hwe nipadua na ye wo normal hodo a etimi de anisubire eba afei na ye kɔ ho okay normal hodo bebre etimi si na ama wani so ebrew anya ade ba ko de edi kan pa a amanfo nim pa no eye anemia mojawie se omoja so ate wa hu se o hwe ye moja no mu a ade ba ko a eno na ebo pa ewo moja no mu ewo eye hemoglobin and from a pa from oxygen ewo moja no mu no se beko oba bia yi a eye hemoglobin na ewo moja no mu no eno na edu oxygen no enam okay ana nipadua na kwa bia no cells ni nyina no ehia oxygen na de dwuma wadwen ka ho enti se akoba ne se omoja ewe anase omoja esote pa na kire se hemoglobin na ewo moja no mu anka ewo se etime dem from apa oxygen ekọ wadwen mu no entimi nko ye okay eno so na ye central processing unit eno na the information bia na be process na tima ma wanya atenka se de ekoso nipadua no mu nie say oxygen timi nko ho papa eba na sa ye faulty okay sa no ebetimi ama wani so acha se eye den ebrew okay because ebe sha ama wrong signals e wa adwen mu what you say pana nambe nkom kola o se nam nifa yes enti aya na nipa dodro na no sa o mani se bro mo pe na makoto mojaduro de amofonim se ne din mojaduro I said, "Dear, oh, konom ya na onu moja ko mu." Okay. What you say? Okay. That na eno so mistake pa na ye because anisubire dudu na ebe ni pedua no mu na nye moja wie na de ba. Okay. Moja wie de kra wa chire de ba pa no ebe surprise o.
de de anisubire titru dodo na eba pa na ebe surprise enti obi ho no manti wani so bru na sa wo kono mojaduro na sa yakwa no nkire se obi so ani bru na kono mojaduro okay what you say oba no ma enko sentina 21st clinic nso ba ho a obi no mo bi eduro sanati me ba ho na beje eduro asafo yale a nye se o me kono me ho atọ eduro ni bi akenti beje no obi tumi ba na waka se okoye no onom aduro bi ni tea red ni tea red no akodi adanse wo so kwa akase o ma aduro bi ni tea red ni tea red what you say ni konku ni kura ni beje na meanwhile obia ne yade obia ne de ne de ba wani su bru ono so ani su bru no but different things and edeba what you say and indro na onu hia na different from indro also hia what you say yanko normal ede anisubire eba de to so mienu okay cervicogenic dizziness ya ka say cervicogenic dizziness eno ye anisubire bia eno ebia problem bia na aba okonwachi ena ede anisubire no eden eba problem bi ana aba okonwachi ena ede anisubire no eba the friend of cervicogenic dizziness hwade o medical can say proprioception no ya poso bia no eya na senses bi o ho a send messages through nerves na akwa adwen mu na a process it what you say na tima mo hu ba bia otigina onan gina on sa we gina ni ade oba bia ewo se akoba na se okonwachi problem ba ho no ma etimi ma disruption eba sa senses no mu okonwachi side the hefa doc okonwachi se ya okonwachi kasai no okay ye fa okonwachi pe no eba dwa no wuti okay mfinfi ho no okay what you say aha enti se problem ba mu a betuma ba na se bia dompe na e wo ho no eno awewe kakra ana se problem minti ama pressure eda nerves na efa okonwachi ho no mo no enti eba na sa betuma ma oti a chase se eya wo ha Sumpa FM ebetuma ma oti emu yedru obitimi ka se ase ne timu ye no dudu dodo na no efiri okonwachi ebetuma ma otimu ahyehye wa ase de se gya na ya so ase hu se mako na edi asra wu ni nyina no obetuma hu se oti hu ehyehyew okay sanso na obitimi fili se ase bibi enenam ne ti ho enti so ye obi a wani so ebiri wo na ohun se ebi a okon so eye wo ya titiri okon achi se okon krampo no enya wo ya na ase ohun se oti hu ehyehyew ana se etimi de tipaye so ba okay ka hu se dodo na no efiri okon achi na eba what you say okay na eno so no se problem ba okon achi na se ebi a ewo mu a ma wani so ebiri wa ebitma ma ebi a onsan so aye otitiriti onsan no okay ebetma sha say yo titriti ana say etimi fa wa beti say yes ni na ya san ahodo a ebetma kire o say problem wo konwachi obi o hono ma wonte ya wo no konwachi na mum omu ana say de no kon e stiff into ototum e very bad say obegina na ototu okon na ototu okon sa enye because o feel say okon no mo yes stiff so me kono ese titriti bi anase gina fa ko bi anase ase bi wa asa okon agene yes asa okon agene to ukom say ya enye because say problem bi na wo ho ana enam so ma wani so ebiru na ohun say bi a okon no yes stiff anase ontumi o twa okon na onye comfortable papa enam so ma ototo okon no say ka hu say problem na e wo ho no mo no e be konanim e konanim say betma ya emergency anytime wow but obetuma twa okon no kakra so what you say menya no force menya no force sapra ko peno waso no wagi no ato okon bitumi so no okon no wato enye ne kakra enti problem bi e wo ho bia de be ma ne ko na nim kakra enti obi a wo sa cervicogenic dizziness na ebi o hono ma obetuma hu sa sensation we nyina ameken obetuma hu bi but dodo na no se anisubire no ba obenya fort wo kakra wo ho na be kire wo se owo cervicogenic dizziness enti sabanso na obi wan so tietia me kwanchi ya mame bia na nisu blini sa no wada ho asa me kwanchi nso ye me ya na enkola afro bi okra panyimu no afro no wagina na chi no ne nan etietia na chi won ne kwanchi won nso so no so emwa
Emboa se ekoba ne se okon eya oya sa na se bia the business e ba ka hu se problem pa obetima akodrum pempenso bia be chronic pa yi obetima ma otina dudu wankasa no feel comfortable and say oma obi the force pa emiemia okon achi na ka hu say da chi bia na betimi the problem bia bro pa yi. Okay, what I say? Okay, nerves ana senses a ekọ wa adwemu ho asem na ye kan ya adwemu so de enfani agro wa hu etimi de tipaye ba obi ho no ma ne tipaye no etimi efri na kon achi sei ana se ne ti achi na occiput ho no mo no na afi efro eba ebi ho so etimi gina wani achi soro ho ne nyina gina se de nerve connection na sitie wa hu enti obi ho no ma ogina ho na se ebi o paya ne ti kosoro sei na bon se na ni so abre no ne nyina etimi kire o se cervicogenic dizziness. Okay, apart from say ebi a be take images bi yemfa second video no to so na atif o ayana sa hwefo nhwe ade wa ha se koba ne se ebi a ye take images bi ewo okon achi a yetimi hu se ebi a problem bi ewo okon achi na mom ye betima ye test we nso aka ho ebi a wo fie kura obetimi aye but mostly na na recommend say ebi a wo ayarasa bia na se doctor ena eye wa be boa paaye because so ye no fie a problem bia timisi what I say enti sa test we na ya etimi boa ma ye hu say problem na eye cervicogenic dizziness ana se nye cervicogenic dizziness enti de edi kan o ma nipa no etena swivel chair mu akonya bi a wotena mu a ebetimi ama office chair bi a etimi atwa wotena mu a na wotwa wo ho saa ebet na akonya na etimi atwa ro ho saa no. Okay, enti se nipa no tena mu a na wo wagina na chi doctor no be gina wachi doc gina ho anse abusia amomra Sompa TV ana Setara One TV ana Facebook no so doctor akonya watim no so ye bia enti no obetwa ne ho na yahwe ewa ha se no nti no ana se Facebook Sompa TV Ghana ana se Sompa FM pacho YouTube no nyina no betimi aba na waba behwe doc pacho te se akonya ya wotimi ya yes te se akonya ya metimu enti metena akonya no mu se na doctor be gina machi. Okay, na wode nansa aso meti se de o ma so lady na etino enti obe position wutini se de be ya sa wo tane obodi na otini de ntane bi otini be gina fa akọ otini be ebetina ebe gina fa akọ to body ni betwa yes enti obodi na betwa no ho enti woti akonya no so na enti obe tane ho sei na wani ne de wani ne de gina fa akọ na kire se the original wachi no na wono waso wati se de be ya otini ntane. Okay, enti wo ko left na wa ko right abra otino egina fa akọ. Okay, sa enti se utwa ne sei na se ubisa nipa no wani su brew ni se ekoba ne se nipa no na ni su brew na wa notice na ni su brew no se na ni su brew na wa notice na ni su embrew no. Okay, what I say abra wa 10 na sa awie no na afei wa notice na down afei obesa ja ne tinimu o ja ne tinimu a nipa na otena akonwa no se ya na afei wa 10 no body ni nyina nyina ye tie Sompa right and then it's in nyina abeka ne tini nyina ne body ni nyina abeko right left okay na wasan bisa ne se na ni so bri na se na ni so mbri no na no so wa note ne down na de atie nie se wo so ne tini mu sei na se otene no body no abra na ne tini de entene bi na se waka se na ni so ebri na dodo na no eye cervicogenic dizziness efri no kon achi wono. what I say Okay, ana se waka se na ni so embri na abra wa tene ne ti abra wa so ne ti ne ntene na no body no kwa etene se na ni so embri na ebetuma aba ne se efri na so inside se otene no body ni nyina what I say otene no body ni nyina sei na ebia na ni so ebri no na ebia se ebia wo so ne ti no so na se otene se na ni so ebri na kire se conditions me ni na wo ho. Okay, no kon achi problem ana na so problem problem no betuma free na so inside. Okay, ana no kon nyina. Okay, ina ye problem no se differences ni clear pa yes enti sa kwa no so na ye fa so na ye hu se nipa no problem no efri no kon achi ana se enfri no kon achi yes ye betuma yi we no afri so. Okay, enti na efra no cervicogenic dizziness
ene the signs and symptoms a betimi abata ho na watimi hu say problem no free no kon achi okay ana say enfree no kon achi okay yes there to so miensa ye wo orthostatic hypotension kire say obi ohono ma otenasia na so osore preko pene na nisu atwa no hwem na anisubire na ba yes eno ye orthostatic hypotension ya kasa hypotension na on say ye wo hypertension okay ana ye wo hypotension obi ana pressure wo soro hyper ana efa na hypertension say o pressure wo fomu a eye hypotension what you say sure na say kasa orthostatic hypotension na yenina o sorry na no na ase o pressure na bafom enti o pressure bafom a na ama wani so abiro kan hu say pressure no eye abra moja no force bia edi diafosane wo ntini mu enti say hypotension dia na kire say force na moja no ti edi diafosane wo ntini no mu na e wo fom na santi no ebetimi ama moja no ba bia wo say ekoduru na ntimi nduru ho papa enti say ba no sa na say ebia moja na ntimi nduru otimu papa na say eye hypotension dia abra o sore na no say esipe eye orthostatic hypotension okay what you say okay and I say ebia wakoto na wo sore na ase anisubire na ba prekope eye orthostatic hypotension mpanyimfo betuma anya nkora betuma anya auto no for automatic and I say then yes okay anya automatic because any ORT abra o sore no oh okay what you say okay ORTH enti anya automatic say bia AUT okay aha enti yensen hwa de wo ha say won say medical ka say se wo asumu problem a etimi de problem eba etimi de ana say ebia waso inside no en na ye ade a etimi maintain balance say de ya wani so embiro okay so konya ear infection a etimi ma wani so ebiro pa ye ear infection na kire say ebia emmowan keto bi abagina wasumu enye omotena bia no aha say the infections otiminya infections say ebia omega say ma white say UTI o say enamu yare o obetimanya infections nso ewo waso inside na kire say emmowan keto bi anya kwan akotena wasum enye omotena bia no nti o medi honya na aboa ma inflammations bi akoso ewo wasum ka hu say wani so bebru na say wani so embri wo no ni nyina no dodo na no egina waso inside okay aha because you can say nsuo bi egina mu enti say inflammation bi ekoso waso mu a ebetimi ahya say the false information ekọ wadwen mu na kire say ama wadwen no ka wadwen no ka kire wo say ebia wiase na etwa no ho ana say wani so ebiru nso na ntesa say wahu because nsuo na egina ho in the first place say emuvu a the information no fa nerves bi ewo waso inside na afa dia connect akọ wadwen inside enti say infections because of wadwen mu a ana waso inside it mean the inflammation bi basa nerves no mu enti e be send wrong signals bi ya den akọ wadwen mu so that means o ma doc ya no maso free so yes any ade ni nyina so they are part of their working e be sa penalty enti say infections ba waso mu a say the okay e bit mama nsuo bi afri waso mu apie ana se wo ho ebi kura ho betumi aka se ebi a nsuo bi afiri na so akọ no minimum what you say okay aha ana ebi wo ho so a obehu se waso no inside no betumi ya wo hene pa enye se ebi a waso no inside na ewo mu ana ya wo hene ba ko pe ana se kakra bi da bi ya wo hene pa oh ha waso no inside no betumi ya wo hene pa tam bi na se de wo so no wasum na mo kwan mo minimum no yes no do na no e kira wo se infections wo wasum okay eno so e betumi anam so ma wani so ayeden abriu okay aha enti sa wo hu sa de no pepepe sa wo hu se anisubire na eba na ana de do na so no se infections no ana se anisubire no efiri waso a ebem eno de do na na ema wiase no etwa no ho wani so because ho na sansuo na ema anisa kind of spinning no eba no ho na egina okay na mo se efiri okonwachi a eno entimi ma wani so enye den enchi no se wiase etwa no ho no eno dodo na no ebia betuma ma otimo ha otimo edudu ana se ebia otimo hihye oni ade doc obia yata bona sumpa na se yata etwa na sumpa obetimi enya sa problem we because
enkwada o mpanyimfo bi a wafo ni kuna na yire odinasom ada ne punching bag anytime bi a obe ne bobefo bi anu wo bonasom ebetimi de saa ha we se aba. Yes, eno betimi de benign paroxysmal positional vertigo aba. Oba dia at times ne de what you say? Benign. Me boy. BPPV. Okay. Benign paroxysmal positional vertigo. Okay. Eno kire se what we say o hwe yaso insider. Yaso no inside no. Oh say you can say enso be gina mu. Ina ear no. Say ina ear no inside pa no. Say o turn wuti a enso no so turn na aka kire wadwen say ebi a wa turn wuti akọ ha wa turn wuti akọ ha. Layer bi ewo waso no inside pa no. Okay. Ye wo crystals bi o ha te say nchene ye frɛ no calcium carbonate crystals. It is saying chine and sa layer no it is say gel. Okay. Enti crystals no I it is saying chine no ho na ehhehye. Okay. Na djuma de ne say won say sa o te car mu na say car bo breaker otibet ma confront na sa ba akiri. Ana say otibet say car no kwesi amena mu a obet ma kofa na fa na obi be so gina na obi sumu a otibet kwa dit ma kwa ani mu asa ba akiri. Eno saade no na ma wo sense saade no. Okay. Enye nsuo no. Okay. So what you say? Enti say the okay. So na wo say aye gel na crystals ne etuetua mu no enti sa crystals no dwumadie no no. Okay. Na ma wo sense say bia carbo break o yakọ wani mu abawachi. Okay. What you say? Aha. Enti eno no dwumadie no no. Okay. But yetimi wo situation bia na say problem bi timi si. Na ama crystals na free ba bia ewo na a dislocate aba sheba bia nsuo no wo no ete say de waja bo atu nsuo no mu no nsuo no be split at that point na nsuo no betimi amove na ama wadwen mu no aka kire wadwen say o shekuti ana say o tani uti so mu sa scenario no ehu pa sa ebo to na etwongon say abon nsuo no until say ebo no be settle won nsuo na ase no move nsuo no enti ebeka kire wadwen se o move okay nso na o move ye na ma wani so ebru what you say yen hwe situation a ebetimi ama sa crystals no afri ho ba bia egina joni mo no se obi abo wasum pa den se what one scenario no se de sitie yen ko next video na yen kire wade wa ha sei one se o hwe yaso inside na o hwe mfoni na ewo TV no so anase e bia Facebook na wo a okay bon se mfoni na ewo ho no mo no bon se ade bi te se nchene ene na ewo ase pa ba bi o ma twero dislocated otoconia wahu ena san ase wo no bon se te se nchene bi ene na mu yes displaced otoconia what you say and ye sa nchene ye friend otoconia okay aha calcium carbonate crystals it is nchene okay enti ba bia ewo no ewo waso no inside pa ewo layer bi mu a it is gel no but say eno de etieni it is ohunam sei honam no tambia honam no bi free so na ebi foforoba honam no bi free so na foforoba eno so ebi o ha etimi dissolve na foforoba okay dissolve na foforoba eba what you say but ebi o hono ma etimi dislocate e free ba bia ewo no na afi akoto nsuo no ba bia ensese ebeko enti eko displace nsuo na afi a sha sema wani so embru in fact and so brain nyina we ena ye de etasi woni padua no mu pa ba dodo na ne de akwahye se umoja awe enso na nyemoja bia what you say na we enso na obetimi ara ne test ahodo bebre e wo hospital hu hwe ese me de akọ hospital ya check ya omo se hwe nyame me moja ye normal me bibia ye normal obetimi take images scan ahodo not even MRI betimi detect we wow what you say na your test ahodo any historical friends examination bia ye betimi aye na yetimi dia hu say problem we na wo fam okay because about 50% of business ni nyina no we na koso yes but ya ni ensheda enko ho displaced otoconia no yes sa
benign paroxysmal positional vertigo. Okay. What I say? And it say a dislocate say na afe akoma nso no den ka kire wadwen say problem bi ekoso I say o tenu uti nso na abra won tenu uti etimisi tambia ebi ohono ma ebi a abra wonyini no sa gel no nso no ye wo degenerative condition eno so degenerating ti no etibetimi ama we na lusu simple kra. Okay. Ebi ohono ma accident bi nti da ama we na displace. Okay. E said o kan obi abo asum kase pa eno betimi ama na dislocate. Okay. Okay. Na atimi akọ enti eno so no se eba the kind of anisubire na ebetimi de abra ono ebetimi a kire o se ebia akọhye friend saying posterior canal no mu anterior canal no mu anase lateral canal no mu de na edi kan kire no abia nsuo no gina no what I say enti eno say no se o tene uti abi ho awada mpa so na o tene ho no o tene ho na ebetimi ma wani so abiru abra wada mpa so na o tene ho no wa zore say o tene ho o roli wo mpa no so no wani so betimi abiru ebia oyo obi a o koto ebia o be koto akekere wo mpa boa lace eno so betimi ma wani so abiru usi former free bed so a yes ebia o koto nko ade ebi o hono ma betimi ma wani so abiru. Okay. Ana ebi o hon so a o peja wuti akosoro ebia o pese o yi bibi wo soro eno so betimi ma wani so abiru because eno akoye say head movement what I say because who move na sa pastors no betimi ma ebetimi move na displacing so no check say ma wani so abiru ana eno so no because of say inner ear no ewo wani we friend say waso inside pa no eno so ebetimi ma ahunu say de wiase na etwa no ho nso na ntesa wow enti ye wo test bi wo hono ma ye betimi aye na dia detect sa condition we ya 21st clinic ho de nipa ne de duru ho a yes ye betimi abo pa ye our condition no ye next video yes problem bi ani ho what you say once I ni subre no ye say yare bia oba bi efire yare bia wo na chiwade sanso na yare bia no e wo na akade enti wo hwe sa friend say video we ya ewo we no so no Sompa TV yes Sompa TV Facebook YouTube o hwe akwan ya fa so test sa condition we no your friend on this hall park maneuver okay enti eno no obema nipa na tenase ebi ampa so na wote a otenase say na wachia ne tia kofa 45 degrees say ka say 45 degrees a wo de wo tino ho say no watena ho straight no so wo twa okonko wa beti side a wa beti honom na 90 degrees okay enti so wo tino ho say no so wo pese wo nya 45 na wanim ene wa beti in between pepe to twa okon na mfinfin ujo ho na idru ba bia sa ujo ne wona na aha mfinfin twa okon say mfinfin na no eye 45 degrees enti ote won pa no so straight say a twa okon 45 degrees say na watena ho ye nyina ye wa cha ho akọ wachi ra say o da ho na wada ho oda ho abetima pesunia kese ato okon wachi ana say eda okon wachi sa na wachi otimum achiako fom kakra okay anase opa se wanya sunia krampo a obeda empa no so direct na wama oti asensan friend say ompana no mattress na enti okon no beda mattress na no pe na afa oti no ase de ehwe fom no but ni nyina na okon na chia 45 degrees okay what you say okay enti wo yensa na se wo da ho a ewo nifa so no o da ho saa obehun se ebetna ma wani so abriu what you say okay anya no nko ebetna ma wanya nystagmus o hwe tv ni so a obehun se nipa no nani so esheki ena efa nystagmus okay se esheki saa na eno ye one very sign a e kire o se o problem no eye benign paroxysmal positional vertigo and it's brain eba wa kwa mo condition we ya enti se o chia otiko ebia nifa so 45 degrees na o yes ade na ene kire o se
waso no right side no ɛhɔ no problem no wo na sɛ yɛpɛ yɛnya problem bia next week yɛbɛtumi yɛnya oyɛ den yɛmpɛ sɛ yɛbɛnya problem bia next week yɛbɛtumi yɛnya wɔ ha yes obɛtumi anya me wɔ ha mɛsan aba ɛne na maame nkɔ afrɛfoɔ ne hɔ na de aka no ɔmɔnya ne yɛmfa de aka ne nhyɛfo na ansa na yɛbɛkɔ maame misa sɛ adwendwen etimi de ne subliba adwendwen na ankasa no sɛ no stress etimi de aba ɔkwan bi so okay yes because sɛ yɛhwɛ stress yie pa ɛno to certain extent kora betimi de hormonal imbalance aba okay what you say okay anti stress betimi de betimi ama all stress ho kora mpo betimi ama undidi anti eba na sa kora mpo betimi anya low sugar anti no bebre na stress timi de ba one day you be cause stress no hu say the stress timi di ni panya pa obi your friends say dehydrated that etimi de and betimi de aba ni nyina ye bekom enti ma memfa hunsi adodo na weje dɔso enti me kasa kwakora na ye nduru baabi a timpacho ma yemfa de aka ne yenko hwe afrefo na ebusia pacho betimi aba o questions o suggestion bia wo edeboa healing point and den so no ye bia homa no 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 emu bia befre bia no ye bejo so 0260 196064 and 0260 196065 ode ba ye befa Dr. Yusuf Salifu Dr. Penyeyo 21st clinic ehwia branch na waba beka yensa ene day mama hwese mensa beka we ya medof me pacho good evening. But the first response is too far. Hello, Mpacho ho free machine no ho na yentie wo ye. Me from Christopher Mpacho ka free. FM. Manso Christopher Mpacho yentie o. I'm the doctor say. Obi jia the soti ti na dia akunya be no fa so ayi ni so beti. Amo never say me kesi no ye no atinya samba odwendwen pi e na ama ne so ate kwan ya obefa so obesese ni dadem okay me pa cho mate ma yenhwe obeyi wa no why me pa cho good evening odin baby akase free Kafra pacho betimi asaba 0260 196064 Hello pacho good evening. Okasa free. Bajam kasa free Nkwanta kese twe ho free machine ho na yen kasa. Baje. Yetie o. Bajo me wo program na doctor wa se ho ni doctor go no. Na I'm so Yaba Sumba. You see the trust you do at a Kahaba. Okay. Imagine it. I said, they made man and then to us. Oh, yeah, Juma Ben Pacho. It was a little task. The Atala. Look, where you know, and Sunny, what's 1 year, Joe Smith last year. Then you should tell Brinipa 1 year, Jumana and our birthday. I want to be to an amoba, who to be back. Also, or yeah, Jumana so Senate Tracia. Now I say, na nisu Bruno. Yes, and I make I know. I say, no matter who do be brave, and I ever to me the idea. Ediaba. And he so 2 and a mona say, check her say, no moja, be super pepe. Na check her say, Ebia, or sa BPPV. Okay. And I say, if you know, Koa, Nina no. Na etimama no hwati mato no ahoto de ebeba anu subire ensese ebe wo so saada ne da obi a last me kai se man bi o ma ohoro na sumu saa tambia na se friends ebi o hokrampo a na so no enti ase yes otimi ya na ase asan ba ma ohoro na sumu saa na ode ba ya so ye ya ohoro na sumu enti ani subire ne na sefo ni nyina no yatimi ama ne nduro ama ne hyehyɛ ya ama no kɔ ama na so no krampo etimi ti asem se ka enkwanta kese me pa cho obe hefa Bachamo offensive road
Oh, ofin so de oba Kumasi a na ben wo pa won so na doctor Yusuf every ba ye nti ofin so de nka wo fa car na se wudru macro crampo na ubenya cars na ekọ ehwe apankro no meduma ne bi na wasi ehwe 21st clinic ombesi ne bra na yenhwe why yeah that's se won so free ye me na fine patcho good evening udin baby akasa free good evening mami patcho udin I'm in first way Labadi patcho my entio Nya doctor kan doctor me to scan me dia call so so me omo fi my lab be na so omo ka che me say me ko TNT na ya ko she masui mami enti me bisaka say they are all changed the all wanna me down Yenina ye tie sompa osala ba di che no we kira kwan no mbra ho say Accra hey anti Tantra Hill runabout Tantra Hill runabout okay Tantra Hill runabout hono ma o de o fa ye bepon a ye de number betudwa ento ba Tantra Hill no obedru hono ma ya na hospitals ne clinic bishishim enti se wan hu 21st clinic na hu se e hono wa wura ampa ebia na wankwa nya wa yaresa na o de abehye se wa ba 21st clinic ho anto anti wo ba ya the number no betudwa enche na wa Tantra Hill runabout hono ma onye dru hono ma no obo say somebody dey see ho green Patse ma yemfa we say me patcho good evening di baby akasa free hello patcho di baby akasa free me that say enkoko patcho yetio avensia mati maitio patcho yeah I'm so bit me na ayana me coach any me do primo and Sompa FM should be by me ban and the tifa and na say ni muma so me do that me me na say ni mra ni ban to na mo bra wada romana enkoko Kumasi a ene beben wo pa nti no ana meboa nkoko yes nkoko e was so Kumasi ehwa overseas doctor ya na TNT ehwa overseas wo de udru teka na wasi form na wapema mponten ka ne bi udru a wo so besi wo ehwa overseas 21st clinic wo but ye be sorry a nche ye de number betu dwenti betimi asa frɛ why ne no wodi nkomo why Pacho ya dasi se ofre eba so. Hello Pacho, good evening. Di baby akasa free. Hello. Pacho wa wujina so udi baby akasa free. Yenina ye tie sompa Nkwa ona fi me Pacho ye tie o. Make a feeding one of it. Entie radio anase TV no Pacho ma ye ntie o kasafa phone me yete won kapa. Me pete doctor say one day me want me nya shock wo me 19 me naira me 19. Okay. Ama me nine no e form no me 19 ho na ye ti awa ye me ya. Na no so da me pete me say sciatica ni bia na. Okay, me Pacho Dr. Beyi wanu sese me do for wugina so kakra ma me obaby gina so doc eno no se asiatica ne bia na o se de na ntini ho no the 19 ho no baby esi form no the 19 ho o tia so na ene titriti na esen ya na ya a bit my plantar fasciitis tiji se oba ntiji se oba a bit my plantar fasciitis but ebi ho no so a obet my trace ya na say sciatic nerve no so na problem abam okay te bit my ban say sciatic ka ho ana say plantar fasciitis no ko ani nyina so e wo no bi a enya mai no kwan ya fasesa no te no so obetu ho na ma oboase court junction okay oboase court junction otu ho na ma ba ensuru akire okay yeah that's it me do from Pacho good evening odin baby akasa free Sompa FM Pacho kasade kakrama e kasafa iPhone menti afidie no abenya anti free shampoo yetie o Pacho
Oh dear, Miss Romema won't Casancha Quabenya de Winano Heya. In Timpacho, Ochina Yamea Doma, Bomodiane Black Tantra he run about na Dr. 6 to so na one show na won't to say how na same from my way. Yeah, that's the pass on so offer a basso. Me pacho, good evening, Odin baby, I can free. I'm Bajo, Mr. Kumasi. Kumasi Hefa. Kumasi and Abuakwa. Abuakwa Pacho, my intel. So, Vanessa. Hey, this is my family. Hey, sister. What the popular is here na kai. Me pacho good evening, Odin baby, I can free. Hello. Me do for Odin so Odin baby, I can free. Too bad. On us one say and come me far away say. Hello, good evening, Odin baby, I can free. I'm going to be the next one. The message come and pacho my intel. Aha. I make Maxon Piania. Ding. Maxon let you. Max, I know. I am young. Now, we come to one. We always got each a woman. I fear a silent key, really, in Namno. I said, be Nam Hinka, and Yakakra, for the Nikia, Naba, or one a guy or one Naba. And then I have a fire. Doctor, no idea, no. Okay, no, more has a incident. Now, Swatchy, or say, I said, BBL Shaho, any yapa or one, a call one number. I bet to say a Joanna. It is said, Joa. Me patroya, but he said, a Joabia, Abeshawana, and as I say, what is saying? A Joabia now. Sumpa one yaw Yanessa, could be abo hopping. There be a Joabia and Shaw. Bremercy Kuma, Central Region. Central Region. I say, Oana, a Yana Yapa, no conscience. We done many Sadia. I was so trying to say, Shadia, now dear be a one, din. Okay. A bit my compression be a coso. A bit here, I say X-ray, and I say a CT scan. Okay. I had a channel convechi. Obon say by all means, about spondylosis or. Me pacho walk society also was na day. Listen, Mason, nothing. Was so na se wono. Yeah, dada. I am the office by 2000. Mason, I am ya. We am ya ding. I have found my baby. One say the war manintie me. Say the war Doctor to was 74. Asene ya we yapa. Fafo ne to so ne tie doctor ne nkyere mo no ye wi a ye de number beto dwa no ahye da frame dofo. Say the ye wo cervicogenic dizziness. Okon no problem betima abamu a na ama wani so ebri no. E ka say betima ma otia pa o. And a cervicogenic headache. Documeba, my Nippon Frenzy number is so non in Casa. Yeah, dear, I do need that yeah, share so from. Yeah, brand up a home from on Franche. Doc, Wada Roma. And Pachomo Frenzy 0540 311 311 0540 311 311 0249 311 311 0249 311 311 and 0540 311 311 0540 311 311 Doc Pacho Bejina ni wo mon kasa mamia
Ebusia mo fanche ye bre no krasa apa ho dadaada aha na yede dwumadie no healing point esie obesan ate yenka biem eda foforo medi do ohene ire mame akua yeboa esia mabronya mame na Dr. Yusuf Salifo ase Dr. Penyiro Frehwia Pankro no anase ehwia overseas 21st clinic bias bema safo kantanka ena afenso Sompa TV and Athara 1 TV MC afo nyina yeda wonum ase ni ada affiliate stations a dwumadie wonum efanity true ene Sompa enfidie ahodo na busia yesori adwaso amadwumadie nkaye no atoa so na this is just a little thing the sight of the Lord Reverend Frank Amwa Frank wono so say womode ba betoa so nti ya na watie bi na atimi aboa wante unipeduase a ote ayaresase asono se wa pomodin ana asono se wa hoden yare bia wonifri timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a yede sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo tituni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya itutu tituni anadwo itimi ka wona ba kopɛ se de ohu na ema se wonante akakra na eye wo ya untimi nyina na so etimi ma mpabo akra mpo wura 21st clinic ibenya botre achirechiremu wahu se yare na eso afa osisi achi nyina no ewani free ye lab emojemu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enyoma sitie ewo yefunumu pesu hu se akora ne da ye onne ye liver obrebo o pancreas uyem nyoma nyina no itwa ho mfonyi ne ye hu adekropote a ehaw na ye wia ye de abibiduru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de emawo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre yi mu no dodo na no efri yenua ne die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidi a ye de hwehwemu ena sono mfidi a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen su na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wuhu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen su na yenchro yasue ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina edwa wo se de mokwa ye ho no kawakoma tuyem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben oni nyina no yebenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etetewa mu wani njia misro kanwa kuma to yem esanse nyankopon ede
ɛde 21st clinic abrɛ sɛ bɛyi wɔ free amanneɛ ne atete ɔyɛwa a wofa mu ɛfa yareɛ hyɛ no so sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Techiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekun, Goso, Debiso, and Adriaboso. Ye adwuma firi Juada edi kosi memenda. So when eje ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic. 21st clinic